Pungkaham khana chini blog deputation tui sing tini kaisa khorang kotor aba khorang bai awai mu kaisa chung tim boto tai bike bai gari bai kising tabung thalai khana ni je chini blog deputation no mandai blog committee ni president hisabe ang jotono kobogo khana blog deputation no jotono thai ching je man thai soktai ni bagi sing je deputation rana tongmani honorable governor through video aman bagai joto takte buku chongno tai chini ti promothani adong ji sono jotono kobogo no joton finance bagai omo jeng chini je naharmung je chini je pulian siming chini je naharmung tongmani je chini separate state amono jeng je finance bagai je jeng chaitok tongmani amo dakti borok puron khainang tun tangi ke jeng saimangkha chini je dabi dawa je jeng daily bai je ekemisra je kok sai tongmani amono dati sono fulfill khainang bagai jeng bongno koinai tangi ge baluk thanga bisaka ting tongkha jengbai je kok rumani amon sigang judi jeng khlaimi akai chin bagai bo chini osudang nai haini bagai chini khajan takte bukusong mandi blog ni je tongnai takte bukusong koyo no phaji dole pale phai chin je mantai sokteino jeng jesona de khain nangnai jeng khuk kok bai yakai khuk bai yakai je lama tongmani je chini samani je raija ti tongmani jeng joto raija no jeng chaitogoi jeng chino mantai no jeng jesong tuma nangnai chini khanan je deputation ni mul dusongkha chini 125 amendment amono dati khainai nungtun tarpore bc election ni bagibo tarpore tiprasa accord je jengbai indian government khlaimani chin tipramoto je indian government jengbai je kogrumani amono dati jono fulfill khainai bagi jengbo kogunai am bagai khana jeng mandai blog jeng adi blog jeng deputation nai blog deputation tini chin logi tongnai chini honorable chairman TDDC Borongmanang sir Jagudi Jaburma tongnai chini MLA Borongmanang je madam Sopna Deburma mahike chini kubuma leaders chini senior leaders sobo puma tongnai borbe chung dole pare khaina sing khaina je deputation successful khaina bagai mandai am chen jotan kobogo dai tini okok satiniwa chini jeng okok satiniwa chini logi tabuk tongo chini former president Borongmanang Subud Deburma chini Asia tongo YTR ni joto warriors tongo chini sabjunal chairman Binay Deburma tongo amai kubangma chini ro thai sopujak jeng tabu bike baikai jeng pura mandai amsai je mandai amsai tongmani constituency pura guri bike bi guri nai gari bi phai tongo gari bi jeng guri jeng tabu jeng saklaini khana harung mandai aba ol mandai je senior je school tongmani school mato jeng gathering nai aro jeng thik bardan chimi jeng himpoto himi phai blog of deputation nai amon bagai chini warriors sono chini je taku chong poine nor khana 11 tan bisingo jesmon 11 tan bisingo mandai harung school mato phai sokonen bagai nongno kobujau hambai puilano bubagrana khumungya khoro tai chini logi tongnai tai mandai assembly ni joto tiprarangno hambaya khoro khana jeng block deputation ungnani thang tongo bubagrani je naharmung dabi dawa tuyui je besgangni panchayat election khaijaknani na tuyibo tai bubagrani central government by agreement na tuyibo asamungro tebo dakti khai dhorona ni bagai jeng sara Tripura rajya khana deputation thang tongo sudu mandaiya haipano jot mandai ni assembly ni je Tripura sarnang tebo bisheske ani baithang hoite tai chini সংগঠন Tripura mota hoite koinai mo dhabi na tuyui jeng joto thamcha khlai joto no khana 11 tawo chini jomayat ngai mandai block ni ngai aboni pore jeng mandai block deputation ni bagi phalenai a jaga jeng joto no kaisa koreya oi TWF YTF tai Tripura motha 3 দফা no milu oi jeng khana dole ke bubagrani je naharmung no successful khlanyani bagai joto mandai assembly ni borno koimung yafara khana jaske phano jeng bubagrani naharmung no chini khorang bai Delhi jora pusograna bagai awaimung panda tini khai awaimung panda thangdongo chini YTF chini mandai block committee ni ngai borok tini sara mandai assembly guri oi awaimung panda khlainai tai khana joto no khana ni deputation of 5 manjang bagai koyo khamba